Mama Akwaba, wafreme Adwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Amin channel ya santo sumi no adwo so hema. Ohe sisi ye nana ya santo a etu ba bi e de obatan ne man ne nana nim to wo fa atuo e ma bon ni chidom no sa ekonu bi na adu no John Mahama eye obufo ase Ghana fo anhwe yie asanteman ansore amfa bone anche antutwa anye wo mayensi ho wa 7 December na se amamu okodi John Mahama nsemu a ya bra ka sa nyina govi omo wa D4 bi a omo so omo from say D4 ba omo nya D4 onim say Nico makwa kopie ba bi a NDC fo amani pa bi ipa makwa ko 50 adwonso gu adie mo de pete constituency se wo Ashante region ya Johnson D4 bi so ba be canteen yampa se omo de Johnson pete be say nioma e wo Ashante region ha ne MPP for stronghold na NDC fo adai adai kofi me ne wo kasai masem no kura nyama aye no omo plan se omo be ka 2 days 2 days mi ato aba no a omo NDC fo abopa ama manfo di eja betoto market akese e wo Ashante region ha nyina omo edije betutum jada ho yese agogo market Ashante manfo market jada ho kajetia Dubai na say euphoria na manfo de koto aba no adani oye na adani so adani awereho na say Ashante region ha voter turn up na say adrope NDC for plan na sisi omde ba no enti ya papa dampare eni a police fo ni a soldier fo election we die na nado na dawroma ma onfa nche police fo nkwansa MPP fo ma mo fa election we nche police fo nkwa o betimi ayo but enioma NDC fo die gu akwan mu no e na fe so Ashante region ha police fo ni bebre do mo wura MTTU fo num ujira haya samacho ujira wo mo shede dibone se de be se ba ku Kate or tech sana no metesa wo kana se Kate or tech enye ono nko mesira mu ya papa sampan 50 Ghana giye ne den KMFo macho no sabire munya ntobo ase na abufuo no a mo ase de kreti sese kania dundum bi fake bi ni nyina NDC fo basa NDC fo chese NDC for yankrofo bia se Ghana wo ye yetimu yi ebeda ne te se Liberia ama Omane no sabe akọ oyenem na NDC for timi awini power na akaka aso ankwa dabia kwajoka o se ka aka Liberia camp wonkwa na mama ye president kura NDC for be mesra abato we die Ashante region ha NDC for ni wo ha papa MPP for mo sori na mo moban obi nkasa mu nkoye tritasem baabia na ne tituru omu so Ashante for evise baabia adu no he ze ya make say Ashante region ha baabi bebre wodum kania ni nyina NDC for baabi bebre do omo bawura ECG for num enti baabia ye dundum kania ma mo fa so bo ma ban ye NDC for plans a wo mo je gu kwan mu no a he kofi me betra program yi so e ka kire Ghana for say galamse no any enso na ese no eye NDC for na e foreigners abegu Ghana ha no ko ye no onu be kirekirem yentie ase wey aye Beatrice anan gay on kani watenkan ase tenio it is a known fact that we guys love our kenke than any other thing about or ed adema John Dramani Mahama now can ni chi mu me first line no asikyerenie o se yankrafo de yedokunu se ade bia o wiase yedokunu esen ade bia o wiase ese John Dramani maka chankrafo so mpaduane na dokonkoro mu hia hia onka abone wei Mahama ni ed mu bio o defend John Dramani Mahama na this man ultimate defending man nyi na yiri kwa nyini ni na yiri Lodina anyini ni na kampia we wo se na yiri Lodina nyini ni Lodina anyi John Dramani Mahama anni ento se enkanfo paduane na ono de obi bi yesi John oba na abaye o se mo de mo paduane gani mo ya ndokono na se ma ye dokono mamudi ya dokono mamudi mutio John Dramani Mahama
say enkafo no mu hia e kenke dokono ne hyeto e twede na guso na nyinkyerem tito so a asa love our kenke than any other thing about or edge adema John Dramani Mahama ne okan ne chi mu me first line no asikyere nie o se enkafo de ye dokono se ade bia o wiase ye dokono ese ade bia o wiase. It's a John Dramani Mahama chanka for some peduane na do konkoro mu hia hia on ka abone why Mahama ni edli mu bio or defend John Dramani Mahama na this man ultimate defending man yi na yiri kwa nyini ni na yiri lodina anyini ni na kampe awe o se na yiri lodina nyini ni lodina anyi John Dramani Mahama anni ento say enkan for peduane na hono de hey obi yes John oba den abaye wasem de mo peduane de ne mo ye ndokono no say man ye dokono mamudi ye dokono mamudi mutio John Dramani Mahama say enkafo no mu hia e kenke dokono ne hyeto e twede na guso na nyinkyerem tito so a asa oso be president adibiem obi ayi kwan from Nsawam ofin kana oba double say we do Kumasi obi initiative na me che du Koforiata e wo Fantiakwa South na me che chairman Mazi chairman enu me da se over time achi e mama me wa kiri yefe me da se pa du Koforiata e wo Fantiakwa South parliamentary candidate na me shira no obi ka che se obi de dokono diane no pe Ediane John Dramani Mahama enya nwanwa onu akasa ni krom ohene popro paramount chief a owo ni krom ohene popro a owo John Dramani Mahama ekrom o se Samina Baumia yahu nei omra biam no na wo ye first lady kwa bi yentie no John Mahama onu akasa ni krom hene ene kasa yi. I want to let you know the next time you come to this kingdom, this palace, all of us will see you as the first lady. Onwani kromo hene. John Dramani Mahama no akasa de kromo hene. Ana kasa yi. Na ohimi so akasa. Ya fe nana Adamu Jamfi otosom yensa. Asukoko hene no. Wakasa. Kwame, yenti hene no. During your 8 years as first president of the Republic, you have not been cited for corruption or any fraudulent deal. To us, therefore, you are credible and honest leader with integrity. Your love for all manner of persons without discrimination based on age, gender, ability, disability, tribal, or religious affiliation is exemplary. During your 8 years as first president of the Republic, you have not been cited for corruption or any fraudulent deal. Somebody here carrying a cry. Obia was say, Dr. Haji Mamudu Baumia Jemai. Dr. Alhaji Mamudu Baumia Ajimai or a corrupt no omra me so microphone diamano no atre adio ya and link it to corruption.